نها لروشافای کردستانه لسوریای و لدروشی بحث صافي ركفتنية أو ركفتنا بيستونية هاي برابوري تنبرا هيزن هسه هروا حكومة سوريا هاتيكرن ركفتنا كباشا دسكفتن كردان دبي ركفتني دا شدبن و سبروجا كردان لروشافای کردستانه و چابیتن و نرينا آلين كردي لروشافای کردستانه تایبت انجمن انشمانيا كل سوريا أنا كسي لسرفي ركفتني چيه من میوانه که برز فصل یوسف عندما دستال سرکاتیا أنا كسي كل استودیه دید گل مدابیتن فصل خان تو بخیراتی سپاس با آماده بوناته نها شاف لسرفي ركفتنين اف ركفتنا هاتيه كرن اف لهفاتنا هاتيه كرن چاوا دبین تشتكي باشا جبو كردان سبي روجا كردان ابره کفتنا گوچه بویه شواد نابوک دیاره نابرا هزی سورا دموکرات دنه و نابرا حکومتا سوریه دیه ام وک انجمانا نشتمانی کردی ام لیانکی سیاسی نشخوا ام نتولیوی ریکفتنینه لی بگومان ام جی بشکی گرنگن یعنی ابره کفتن وقت بیجه چاره نساملتی مجی پیو گریدای روش آوای کردستانی هەلوەستا me diyare em dibêjin ev rêkeftin gelekî giring û pêwîst e xala herî taybet têdî a giring têdî got a girbest çêbû bi rastî herêmê me Kurdî hatin parastin ji şer ji xerabûnê ji wêrankirinê ji tunebûnê yanî bi rastî jî me got heger şerek êdî li herêmê me Kurdî çê bibe şerekî man û nemanê li Rojavayê Kurdistanê lewra jî me piştgiriya vê rêkeftinê kir و ام دبینن گاوک باشه و ام بهوین جی گو بیب جی کرن سر پراکتیکش باشه هند بیشن که افریقافتن گلک گرینگو پیوسته و گاوک باشه لی هنک تبینی جهنه یعنی ام بحثوان تبینیان جی بکن یعنی لروشافای کردستان تایبتمندیه که خمایه که بیشن اف تایبتمندیه روشافای کردستان یعنی اف همی جه هاتن را دست گرن تو دزانی نها تو دانشتی بوی ما بحثا رادسکنا فروکخانه آنی بدولتیا قامش رو دیگر ایتر آسایش هاتی تسلیم کردن در و آزادین رادس کردن یعنی هیچ تایبتمندی یک مایه لروشافای کردستانه لگور خوندنا مجره ام بیجن تایبتمندی گرک ما به لگور ریکفتنا دنابوان ده چه بوی بلکی ام ندوی هورگلیه وی دنجی ام هورگلیا نمطلع عن سر هورگلیه وی لبلی يعني بنشاوى يعني سياسة بعربية بما هو ممكن يعني براستي هذه سوريا ديمقراط وكون تفضل ظانم بشتي شكان عندنا شري أشرفية وشيخ مقصود وهروهال دير حافري ووك مديد جيد خلال بستوشار دم جميرة دير رقاو ديري تشون إيريش هات سرسينوري حسكي سكني از بیجم افره کفتنا هانه یعنی براست درفتک بو بلکی نلگور کم زیده نلگور داخوازی می براستی بلکی هیویه ملتی مجی جولو بلندتر بو مدگو ایدی تایبت مندیک هرمی می کردی هبت پاشا روژا سوریه ده پشتی وی قیرانا گودریش کر 15 سالا و ملتی می کردجی براستی گلک قربانی دانین گلک شهید دانین لی ام داویجی ام دبیجن داویا سیاستی نهاتی یعنی هر امی کار بکن هر امی کار بکن ایرو ام دبیجن بنگه هک چی بو یعنی زور باشه بنگه هک چی بویا و پشتی ولی هفهاتنه جی وقت بخوشی قلت ام وقت انجمن انشمان كل سوريا انا كسي ام مطلع نبون يعني درباري هردكارين في لهفهاتنه في ركفتنه لی پشتی رکفتن شاندکاوی انجمن انشمانیا کرد چو شامه قال احمد شرعلان پیوندیدار کن بون چما هنچون یعنی بر مبنای و لحفاتنه هنچون نا بيجو ما نقل كي بهفجري دايبو ما أم وكليانا كي سياسي مدديج أركي ما يجي براستي وكان جمانا نشتماني كردي قد في قناغا دجوار ده أمجي هرن شامي رو شاملتي خوا ما فيوي أم خلكي شامي دنجي خوا بجينن وان أم نريني خوجي جوار بيجن أم لوانجي جهدار بكن كا روش يعني نرينا وان لسر هرمي مي كردي لسر ما في مي كردي
قالك گفتوگو هات کرن دوان حردو دیتنه ده ایگو بسرو کمار ربوجی بریز احمد الشرعجی و ایگو وزیر درورجی اسعد شیبانی ره بهوری آمده و قناغه ده اف دیتنانا قالکی گرنگ بون گرنگی آوان هبو من نرینه وان گهدار کر نرینه وان جی پوزیتیف بون باش بون يعني هي ویل جمع هنکی چه بو باش براستی فلسخان هن بو چه تناصري خودشون وكا انا كسي شون واتفاقك هي وريكفتنك هيا كو لجنيك يا مشن شاندك هبشا كردي هيا يعني كونفرنسا قامشلو هن ريكتنك وشاندك بهفرا بيك بينن بو چه تناصري خودشون هن چون وی جاره ری خوش بکن بو جاره کادن یان هنجی دخوازن تناصری خوار يعني ریکفتن و لحفاتنه کی بکن بله شخوا وكون زانن يعني بيتر جبستو شاشة نيسان او ركفتن تشيبو و ام وك انجمانا نشتماني كردي ما باش برواني دبر يك ريزي ويك الوستا كردي دكر و ام آليكي وقت بيجي سركبون جيد في ركفتني دي ولو راجي براستي الجمع خطا صور بو مدقو افري كفتن دبي بردوام ببي دبي خورتر ببل سر عرده دبي روجي بيل سر ماسي گفتگوی الشامي ام يك بن بيك الوستي بن جار دجي ام دبيجن اما من تشوي دانوستاندن من كرنه ام وقت طرفك مفاوض شونه ام وقت ما دي تنكرن براستي او جي موك ما قوت براستي قناغ دجوار بو وكيد دو دارج بلي لاني السوري وقطري جديدتون ما قطري جديدن و استخوازم از بيجم يعني ما برفاني برمزن كرد برشاندا كردي دلوي دكيجي ده حردو جواتي ما يجرنجي قول شامي هات الدار خستن ما قو ايدي دم هاتي دبي ريج دريج شاندا كردير وبه يرو او نونرتي عملتي ما يكردك راستم قبول كيرن اوان لگور گو سوزه بمردان گو نزیکترین دم ده ام آمدن و گم پیشوازیا و شانده قطریان جی سوز داوه کو رولیکی ناو بین کاری باش ببینن رونشنا مب قطريار جي براستي او جبال كيش بو گرنگ بو اون زانن چش ورا گوت رولا دولتا قطر قالكي بزگريكي هرمي دهن رولا كوينا بدولتي هي براستي و شوپاندنك وي قالكي گرنگ جروشا خلكي سوري بگشتير هي هروها روشا ما كردير جي هي يعني الجور آگاهية لجموان مناسكر انه او براستي قالكي مهتم بدوزا خلكي سوري جي و كرداجي و قوتن ام آمدن چبي خستن جبو ديالوگ بجبو پاشا روجا سوريا به ام آمدن گوگ ام آليكارية بكم فساخان يعني دقل احمد شرحين دانشتن وگفتگو كرن جبلي مرسومات سيزده يا درباري روشاوي كردستان و زمان و چاندا كردي يعني وچد بحث كير جبو گارنتي كنا مافين كردان سوزدا كو زماني كردي دستوري دا به چسباندن چاندا كردي دستوري دا به چسباندن مافين نتوين كردان دستوري دا به يعني سوزا به كي دانگو او بخوات دي او مرسومه قدركتي براستي هناك دل راحتي الجملتي مال جم خلكي ما تشيكر جم تفقرا سياسي كردي جي تشيكر لي بلي ام دبيجن او قافايا نبس تيرا مناك ام دبيجن بحوجي براستي شكوت تعديلك جيتي تبيكرن وهروها او خالانا جي بيب جيكرن للدستوره باشاروجي سوريا دي مثلا زماني كردي ما قو يعني مثلا زماني كردي ام بيجن زمانكي دوي بناسي بي كرن الدستور السورية ده اعتراف بي كرن بزماني خوندني اي دبستانا اي زانغويا وك زمانكي رسن ده هندري چرچوا سوريا ده لكيلكا زماني عربي هروها مگوجی اعترافك بهبونا ملتي كرد ببه وك سرو كومار قوتي انه كرد بشكي رسننج خلكي سوريا افايا جي براستي دويتي كف دستورا سوريا دو باشا روجي وان بحث كير ودقل سروكي سوريا بحث كير كو بيوستا افاتيك اف دستوري دا شبو ويكي كاس نكاريتن سبهي بإمزايا كي تنوان مافانا جو كردان بستينيتن بله يعني اف بيويست جو بيب جيكرن اف خالانا بشتي تعديلاوان و تيك اف دستورا سوريا دانو ده وان جمرگو جو ام جي دبينن جو كرد دويت كوميتا دستوري دبن
او جي آمده بن تيدي جبو مثلا ما في ملتي كرد تيدي بيديار زور باش فهسا خان تو جي دزاني نها لروجاوای کوردستانی تلگوریا و رکفتنا هی هر تشتی را دست کردن جبو حکومت سوریه یعنی پارێزگارێک نها هاتیە دانین ji bo hesekê îtir fermange tevlî hikûmeta Sûriyeyê dibin derwaze bi heman awî firokexaneya nêvdewletiya Qamişlo îtir hêzên Hesedê ya mişin rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê post wergirtîne parêzgarê Hesekê wergirtiye mansib wergirtîne yanî ji we daxwaz ji we hatiye kirin wekî Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye hîn jî posta werbigirin de hikûmeta dahatî da yan we daxwaz kiriye ku postan werbigirin أنا ده حر دورونشتني مدى لقل رايدار شامي تشسرو كوماجي تشو وزير دروجي قل كي تكزي هات قرنج آلية وانده انو كرد ببن شريكة كي رسن ده حكومتا سوريا ده تحمو دستگاه حكومته ده دوی گو کرد هبن حتی گو کرد گو نل سر ما سیبن و دوزا کردی جی نل سر ما سیبن دوی کرد شریک حکومتا سوری بن او سر وی مثلا هانی گل کی تکز دکن از بهورم دروجه بيد شخو افجيكش خالي سركي يعني ايدي كرد او جي خود ناف حكومتات سوري ببين ناف دسگهويت ببينن شبوغو او خلقي مجي ببين دنگي ملتي ما هيان ها ودا خاص نكيريك كو بوستان ور بگرن يعني جوا ناتي دا خاص كيرن نا از بيجم هين دم هي يعني هين وقتاوي نهات يعني وقت بي امشير آمدن بيگوان يعني هين آمدن بوستان ور بگرن اكيد شاو امجي بشك نشتغل سياسي كردي دم امجي نونرتيا ملتي خد كان ام بيجن اف جيجو هبه نب لانه انجمانا كردي ربه ملتي ما يكرد رب زور باش دس خوش قال لك سپاس فصل يوسف عندما دستا سركاتيا انجمنا نشمانيا كل سوريا انا كسل استوديو قال ما بوي قال لك سپاس هر هبه